Ja kao zdravo se hranim, jedino što znam zdravo je da isječem ove šargarepe. I znam punjene paprike i to je to. Dovoljno. Ovaj vlogmas snimam baš sve. Svaki dan tu sam, zaprati me. Upali sveće, ušuškaj se. Nije vreme za gladovanje. Naruči, krkaj, briga te. Ako ne gledaš sve, deda nema za tebe. Lift u našoj zgradi se zaglavio i sad moramo da idemo by foot. Ali dobro, navikneš se. Lidl prvi put u ovom vlogmasu, vidjet ćemo da li će biti još 50 puta. Nabucano nedeljom. Neki ukrasi. Ovo nešto malo, ne znam šta je. Košta jelka 6.000. Ima ovaj neki irvas. Da li nam treba za terasu? Nije puno, 400 dinara. Možda mi je ovo slatko. Kao pravo drvo. Ali ima ove svetleće sijalice. Ne znam na šta je, da li je na bateriju, to ne volim. Ali je zanimljivo. To je jedna kesa, druga kesa, jaja. Mi jedemo jaja ko ludi. Svaki dan po 5 jaja, Bože me oprosti. Uzmemo ovu veliku od, mislim ima 15, da. 15 komada i sve mi stane ovdje lepo. Dalje, ovo ide babi na čuvanje. Kao i svaka moderna domaćica imamo ove staklene i onda tu tako ubacujemo testeninu, ovsene i tako sve. Naravno da neću lepo sad ovo da... biti tamo, super, to je to. Nekad sam više voljela ove, kao sa krupnim zrnom, ali u posljednje vrijeme, od kako radim od kuće, mnogo volim ove kao izdrobljenu ovsenu kašu. Ja volim da pravim vruću ovsenu kašu. Mnogo više prije za stomak nego hlad. I to sad stavim ovdje gore. A ovo možemo da bacimo. Tako. Dobro, to je to. Sad možda malo spremim neki ručak. Uvijek spremim salatu sa piletinom. I onda kad dođemo kući imamo neki ručak, na primjer pastu ili punje paprike, bolognjeze, šta god se dogovorimo da možemo da jedemo 2 dana za redom, da ne moram stalno kuvam. Znate, ovo ne zna svira.
pa da vidimo dokle sam stigla. Salata je tu. Šta je s kamerom? Evo ga. Salata je tu. Ovdje mi se piletina ohladila. To ćemo sada stavimo u salatu. Ovdje su 2 ovsene. Tu treba dodamo još maline. Ovdje imam testeninu i to sad treba da pomešam sa ovom piletinom i pesto sosom i da dodamo ove zasebne činice i gotovi smo. Ja to sve otprilike... Sad vidite, ovo se ovako slatko šareno, a ovdje tako smedeno zagorelo. Ipak sam ja mlada domaćica. Dam malo, to je 100 grama maline. Ko ima mašinu za pranje sudova spasimo ovdje. Ja ceo ovaj vlogmas domaćica, ono što u posljednje vrijeme baš volim kada mi tako neko dolazi u goste, jeste da imam šargarepe i krastavac. I sad ćemo mi to da iseckamo onako na štapiće i stavim neki sos, to može lepo da se umače i da se gricka. Sad ćete vidjeti. I isečemo je na pola. Pa na pola. I onda od toga pravimo ove štapiće. Ovako neke debljine. Možda i tanje. Pa ne, tanje je sorry, tako nekako. Idemo sad to brzo da iseckamo. Nisam nešto vešta dok me snima kamera. Tako da ću sada vas ugasi. Nađemo neku slatku čašu gdje ćemo ubaciti sve to u ovu foru, ali nema potrebe za bahaćenje. Samo ćemo staviti tako, poređati. Sa jedne strane šargarepa, sa druge strane krastavac. Evo je druga turica šargarepi. Pišite mi u komentarima šta vi spremate tako kad vam neko dolazi. Ja volim to tako da naseckam. Ja kao zdravo se hranim, jedino što znam zdravo je da isječem ove šargarepe. I znam punjene paprike i to je to. Dovoljno. Sad prelazimo na krastavac. Šta je ovo? Baš loš krastavac. Na pola. To. Tako, napravili smo sada ove grickalice. Sad ćemo da napravimo ovdje sos za te grickalice. Sos pravimo od ovog grčkog jogurta. Malo. Sve ćemo to da poređamo što možemo ovdje na ovu daščicu. Moram kupiti neku lepšu. Ova je baš iskorišćena. Znate što sad razmišljam? Da bismo iskoristili prostor jer nemam puno na dasci. Ja ću staviti sve ovo u onu visoku vinsku čašu i onda će to malo da se odigne i da imamo više prostora tu dole. Vidite kako smo sada razmestili ovo sve. Sad ću ja tu u ove rupice da dodam nekako sir da umotam i mislim da će to biti to. Evo da vidite otprilike kako sam to sve izvela. Grožđe, ove grickalice, šargarepa, krastavac, ovo je tamo neko suhomesnato i ovdje šta sam imala od ovih slaniša. Ovdje ćemo napraviti neku kao pastu sa tunom. Imam ovdje ovaj shiitake humus, ovaj iz Maxija. I ubacit ćemo ovu jednu tunu, to ćemo da smutimo i dodat ćemo malo krastavčića. Evo smućkala sam sve to i odlično mi je, samo mi malo fali susama, tako da ćemo sad dodati i susam. Pa dobro, zanimljivo. Nisam ja neka domaćica, iskreno. To sve izgleda lepo, ali
Nije uvijek baš sve ukusno. Evo da vidite, malo ali slatko. Ovdje su nam gotove ove pitice, ovani sendviči sa tunom i ovdje ubacila malo paradajza. I to je to.